Perezida wa Malawi Peter Mutharika yashakiye manda ya kabiri mu matora rusange yabaye kuri wa kabiri mu gihugu cye giherereye mu majyepfo ya Afurika. Muri Sudani abigaragambye bakomeje kugaragariza uburakari bwabo hanze y'ikicaro gikuru cya gisirikare i Khartoum nyuma y'uko imishyikirano ku cyerekezo cya guverinoma ihagaze. Ingabo zishinzwe umutekano z'igihugu cya Centrafrica zatangiye gushaka habo kwinjiza mu gisirikare kugira ngo umubare wiyongere nyuma y'uko ibiganiro n'imitwe 14 ifite intwaro byabaye mu kwezi kwa kabiri byageze ku masezerano y'amahoro. Muri Zimbabwe ho umuriro w'amashanyarazi urabura amasaha agera ku 10 buri munsi mu duce tumwe na tumwe kandi birimo kugira ingaruka ku buzima bw'abahatuye no ku musaruro w'ibyo bakora. Naho muri Ghana Asamoah Gyan w'imyaka 33 y'amavuko watsindiye ikipe ye ibitego byinshi mu mateka yayo nyuma yo guhorana ibibazo byaturutse ku kuvunika yasezeye mu ikipe y'igihugu.